Matthew chapter 10 verse 28. Ayisunguleni ka 26. Title ya message wa hina hi leswaku hi nga chavi ku ya hi chapter leyi ni hlayaka eka yo sweswi eka Matthew. Kambe the title leyi lava ku yi tirhisa yona lava yi tirhisa title leyi nge ku tiva maqhinga kumbe makungu ya Sathana, tiplan ta Sathana leti a nga le ku ti implementeni, a nga le ku ti tirhiseni sweswi ku va a fikelela leswi a lava ku swi fikelela hi vanhu va misava le ka nyimpi ya yena leyi a nga yi sungula le tilweni ku tlula 6,000 years leyi nga hundza loko a ta va a delele xikwembu le tilweni va n'wi hlongola. Vito ra yena a tiveka hi vito ra Lucifer, a nga si va Sathana kumbe the devil, diabolos. So a fambeni ya tiva ku Sathana u endla yini kumbe what is the devil up to. Swini swilo swa swi endlaka ku destabilize agenda ya xikwembu. Yeri, fear them not therefore, for there is nothing covered that shall not be covered, and hid that shall not be known. What I tell you in darkness, that speak ye in light, and what you hear in the ear, that preach ye upon the housetops. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Maiwa uri sweswi ni mi byelaka swo xihundleni vulavulani ku vonakaleni mi nga chavi munhu. Vulavulani mi ni swi tindleveni khandziyani tiyindlo mi chumayela, mi nga tumbeti, mi nga chavi munhu ku ri loko no vulavula ntiyiso lowu ni ta khunguvanyisa vazalwana, loko no vulavula ntiyiso lowu ni ta khunguvanyisa vamakhelwana, ni ta kwatisa mamuslim kumbe mahindu. Va ni tiva lava chekaka ku ni chumela ka Facebook and mana ta va ta commenta leko a ni chumela a ni ngengi munyana ni chavi munhu. Se loko ni chumela a swi olovi ku va munhu a nga kuma ni nga ri bukuteleni mahanyelo ya yena laha ni vafundhisi va mavunwa va nga tata misava va nga dyondzisiwa ku loko va chumela va fanele va ncengelela a ni va dyondzisiwa ti-Bible college ku chumela so i ncengelela i nga vulavuli swilo swa ku khunguvanyisa vanhu. Va tlhela va cinca va yi bambatela yena ni xikweleti va ku tlhari ya ku fana na nyoka ku va harmless like a dove. Se va chava ku tshinya xidyoho, va chava ku tshinya munhu loko endla xidyoho, then va endla yini, va pretenda nga ku va pfumelelana na yena, then ku heteleni va hetela va pfumelelana na yena kunene. Eku sunguleni vo pretenda nga ku va pfumelelana na yena ku va chava ku n'wi khunguvanyisa, hikuva va swi koti ku byela munhu straight ku ri ku swi i xidyoho. Hi leswi nga xiswona masiku walawa. Number 1, Sathana u tirhisa kereke, u cince kereke ku kereke yi hundzuka kereke ya mavunwa. A ka ha chumeriwi hi xidyoho. Ekerekeni ko chumeriwa hi ku kuma moloko ntsima ni minkateko ni ku le ka Yesu. U ta yimisa mavoko, Yesu na n'wi Sathana suka mbilwini ya mina, suka kambe Yesu u endle xikhongelo xa ku amukela hosi, va ku khongelela u vumbuluka nyana baseni mzalwana. A ku chumeriwi rito ra xikwembu, a va dyondzisi munhu ku a hundzuka. Gospel ya repentance leyi a yi chumela hi Yohana Mukhovuri, leyi a yi chumela hi Muxe, leyi a yi chumela hi Joshua, leyi a yi chumela hi Caleb. Gospel ya repentance leyi a yi chumela hi Isaiah, leyi a yi chumela hi Yeremiya. Ti gospel straight ya ku repent leyi a yi chumela hi Malakiya. Gospel leyi a yi chumela hi Yohana Mukhovuri na hosi Yesu a chumela gospel a ku repent. Vo va ri haya va ha chumela repentance, va chumela rhandzu ra xikwembu. Byelani vanhu ku xikwembu xa va rhandza.
he byela ku va xava rhandza molokotsima hi ya nga ta va chumela swi kokwala bibeleni ku va ri molokotsima u chumela vanhu a ya ha chumeli vanhu yo byela vanhu ku ri xikwembu xa va rhandza ntsena a ni tivi kumbe bibele ya n'wehe swi tsariwile a ni tivi kumbe bibele ya kokwahala mi humaka koho kwahala brother Nicholas kumbe ya n'wehe bibele yi tsariwe ku va mi wa byela rirhandzu ra xikwembu ntsena mi nga ha va byeli ku va hundzuka a ni tivi mani ra vuxaka kumbe ya ku hala vudoko wa bibele ya kona ya xidoko va byeleni hi rirhandzu ntsena a ni tivi kumbe ya hala giyani kokwana velanko va ri mi byela munhu ku xikwembu xa mi rhandza heyi yesu wa mi rhandza mi ferile va ri mi yima kwalaho leswaku mi ta vavisa munhu beli munhu ma ngi swi twisisi hi ku a nga za a kula timhakeni ta xikwembu se mi n'wi yimela a kula ku ri ko mi n'wi byelaka i ta kula ka yini a nga swi tivi ku hundzuka yini wo tiva ku yesu wa n'wi rhandza ntsena wa ni rhandza yesu tana na vudyoho bya wena tana ka yesu hayi wa ku rhandza yesu ni fa ku mi n'wi byela ku ri why a fanekele a amukela yesu u fele swidyoho swa yena i yini xidyoho n'wi byeleni mi nga vi xikhwatana mi cincacinca twa vudyoho i ku va munhu a nga pfumeli ka yesu and then va swi tshikanyana kwalaho va pfula vhese i kokela vhese xidyoho xa n'wina lexikulu i ku va mi nga pfumeli ka yesu phela munhu a nga pfumeli ka yesu swo swi endlaku i mhaka a nga pfumeli ku famba hi nawu wa yesu hi leswi vulaka swona a swi vuli ku pfumela ku yesu hosi ntsena a va heta ku vula yesu bibele yi ri la nga ta vula hi noma ku yesu hosi hayi yi pfunile ya vula mara yi swi vula in a different context a va swi twisisi so ku na tidyondzo ta madimoni leti endlaku vanhu misaveni number 1 a ka ha hundzukiwi no more repentance vanhu vo ti hanyela lava rhandzaka hi loko endla xidyoho a nga twi ku vava komba ku ha n'wana wa xikwembu se mi ri yini ke hi 1 John Yohana wa ku sungula chapter 3 hi teka from verse 4 ya fika ka verse 11 leyi nge n'wana wa xikwembu a nga dyohi van'wani va ku huma endleleni va hetelela va ku bibele ri ka ha ri hava munhu loyi a kalaka xidyoho and hi ka ha ri ka the same 1 John va yi tshiketa kwalaho va ku a ku na munhu wa perfect va endla va ringeta ku lwisa tsala lera hosi Yesu Kreste a nge hetisekanga hi ku tatana wa le matilweni u hetisekile vo fika va hlaya i tidyondzo ta madimoni va hlaya ti-half scripture va endla yini va endla ti-doctrine based on single scripture out of context loko karhi a dyondzisa a ya mahlweni muapostola Johana kwala ka buku ya 1 John wa kombisa wa dyondziseni wa dyondzisa loko karhi a dyondzisa hi mhaka ya rirhandzu a heta ka hava munhu a kalaka xidyoho hi mhaka a lo ta byela vanhu ku munhu un'wana na un'wana u fanekele a hundzuka ku nga vi loyi a nga ta ku a ni nge hundzuki ku a ni kala xidyoho a nga kona munhu a nga ta ku ni kala xidyoho a ni need yesu a ni n'wi need yesu ku ni ta hundzuka ni lava yini ka yesu ku a ni na xidyoho ma swi vona masi i mhaka leyi a vulavula hi ku hinkwerhu hi fanekele hi hundzuka loko karhi a ya mahlweni a ku n'wana wa xikwembu na mbewu ya xikwembu ndzeni ka yena a nga dyohi hi mhaka ya ku na mbewu ya xikwembu wa ya vulavula hi mbewu ya xikwembu i mhaka ya ku mbewu ya xikwembu yi n'wi endla ku a fana na munhu lowu kulaka u fika u tswala mihandzu a hi swona loko u tswala mihandzu i yini mihandzu i mintirho ya munhu a hi mintirho leyinene mihandzu i mintirho ya munhu so mihandzu leyo biha mintirho leyo biha hi swona mihandzu ya kahle i mintirho leyinene hi swona so mihandzu ya hambana se mihandzu hi swilo leswi munhu a swi endlaka ku fana na yini mahanyelo ya yena vuoswi bya yena i mihandzu vugevenga bya yena i mihandzu vuloyi bya yena i mihandzu ya ku biha mavuno ya yena i mihandzu ku delela ka yena i mihandzu nsele wo lwangana hi mihandzu swilo leswiya i mihandzu vukhuruku bya yena i mihandzu swilo leswiya i mihandzu ya ku biha hi swona se mihandzu leyinene hi yini vunene hinkwabyo swin'wana leswinene swi taka mihleketeni ya n'wina i mihandzu na swona rirhandzu na ro muhandzu forgiveness yini muhandzu ku lehisa mbilu patience i mihandzu a hi swona n'wana swi vitiwa long suffering i mihandzu
ku lehisa mbilu mihandzu, ku va na rirhandzu mihandzu, ku rivalela vanhu mihandzu. Ku va munhu a chivirikela ku lava ku ta tiva timhaka ta Xikwembu, a hlaya Bibele mihandzu. Munhu a rhandza ku hlaya Bibele, a rhandza ku yingisela rito ra Xikwembu na music wa gospel i mihandzu. Ku va munhu a chumela rito ra Xikwembu i mihandzu naswona. Ku va munhu a fostela ku vutomi bya yena byi tenga, a hambana ni vanhu lava nga laveki Xikwembu, a tshama ni vanhu lava rhandzaka Xikwembu i mihandzu naswona, i mihandzu swesweleswo. Ku va munhu a fihluta swisiwana yini i mihandzu. Ku va munhu a rhandza swisiwana, vanhu lava nga le ku hluphekeni a va pfuna i mihandzu. Ku va munhu a vhakachela vanhu lava nga le tijele a va pfuna, va komba rirhandzu i mihandzu. Ku va munhu a vhakachela vanhu xibedhlele a va pfuna, va chumela rito va khongelela i mihandzu. Ku va munhu a nghena kereke kunene i mihandzu. Ku va munhu a ta kerekeni ka ha ri nkarhi i mihandzu lowunene, na minyikelo i mihandzu, na vukhume i mihandzu. I mihandzu swilo leswi hinkwaswo ka swona. Ku va munhu a huma ka vudyoho hinkwabyo a endla leswinene i mihandzu leyinene. Good fruits, those are the fruits. Se u ri mbewu yi le ka yena, u ri mbewu ya Xikwembu yi le ka yena, n'wana wa Xikwembu a nga dyohi. Hi mhaka yini? Laha ka Johana 15 laha verse 1, hosi Yesu u ri ni murhi wa muvhinyo, n'wina mi marhavi. Rhavi leri nga tswaleki mihandzu na ri tsema ni ri susa, hi swona. Lero loko mi nga vi ni mintirho leyinene i mihandzu ya muvhinyo, hi swona. I mihandzu ya muvhinyo, the fruits of a vine tree. Grapes, good works. Grapes represent the good works of a person. But now you are anchored in Jesus because the seed of God is in you. Why? Because you are a branch of Jesus. That's why the seed is in you. Everything in a tree is the seed. Say a branch is a seed. Every part of the tree has a seed in it. Makamba, the branch, the fruits and everything, that's the seed. It's because the seed of God is in you. Because you are one with Jesus. Jesus is in you, you are in Jesus. So, mbewu ya Xikwembu ile ka n'wina. Se o loko mi nga tswali mihandzu wa mitsema. That's why hosi Yesu Kreste la ka Hlatelo chapter 3 verse 5 a byela Yohana muapostola u ri loko kereke leyi yo tiyisela ku fikela emakun'wini, loko mi tiyisela ku fika emakun'wini mi ta kuma hari ya vutomi. Ma vona there's a condition. Loko if you endure until the end, loko mi tiyisela a mo kutana mo ku va ku se amukela Yesu Kreste a mi ponile a mi loko mo dyoha mi nge he teli na swi kona sweswo, mi ta ku ya ndzilweni. Hambi loko mo hundzuka mi helela, loko se ku sale rapture ku endleka ku sale awara mi wa mi ya tiyeleni. That's why mi tshama mi ri ready. A mi languti ndzhaku swi ya karhi swi tika loko karhi mi famba karhi mi tsutsuma la vhangeli, swi ya karhi swi tika swinene, swi ya swi tika. Ma tiva ku tika, ma ta ku xidyoho xi tika njhani ku xi cheka. Mi byeriwa hi mufundhisi loyi a nga na malembe mangani ka ra 24 years. So ni ri karhi na swi tiva ku ni swi twile ku swi tika, ni swi testile hi mehe n'wini, ni cheka vanhu van'wani swa ku vanhu ku huma vudyoheni swa hlupha. Va hetela va hi to kaneta rito leri nga tsariwa kwala Bibeleni. Bibele masoko yi ri Yobo a ri perfect, matoko na David a ri perfect, a ni ri tswariwa a ri perfect, a ni ri a nga tshama dyoha. Laha nga fika a hundzuka kona u fika a hundzuka a helela va perfect. Dyohile ta oswa mara u fika a hundzuka a helela, u fambe kahle a ri perfect, a fika a wa mara a pfuka a va perfect ku ya mahlweni. Kusuka kwahala loko a ri mfana a ri perfect, a fika a phazamisiwa hi ku languta nsati wa munhu, a wa mara a hatla a hundzuka hi xipidi a ya mahlweni na vu perfect bya yena. Ma swi vona? Ma ni twisisa? Ku fana na movha loko u tlhovekile se mi wu lunghisa mi cinca ti-parts mi wu sevhisa, mi nga wu sevhisa u tlhela u va perfect, a hi swona? Loko ma ha wu xava u ri nyuwana u perfect mara mi wu driver mi tlhovelela, a hi swona? Thova swin'wana mi wu teka mi wu yisa servicini.
ni lungisa tela hinkwaswo ni endla ti-replacement u tlhelo wa perfect se mi ta ka ku na movha wa perfect alright u koma movha wa perfect movha a hi vula movha hi tshikeni mu driver mu twa ku a wu na xihoxo kona u kome ni xavile movha wa nyuwana ni wu twa wa perfect driver wa movha wa mina wa nyuwana ko movha ma wu xava wu ri perfect wu to fika nkarhi wu onhaka mi hetela mu wu service ne loko mu wu service kahle u nga tlhela u va perfect ku fana loko u va excellent futhi a mi step se xikwembu xi nge endli munhu wa perfect ku ve ti-engineers va kota ku endla movha wa perfect u driver perfect for the purpose phela perfection is perfection you are perfect for the purpose which you were created for asho mi hetiseka for xikongomelo lexi mi nga endleriwa xo hikwenu loko xa ha mi endla xikwembu xi mi endla ku mi hetiseka for that purpose asho se xikwembu xa swi kota ku endla munhu a va perfect le ka old testament ku nga za ku va ni moloketi ma xi endla ku munhu a va perfect swa ku njhani a ni swi tivi ene it's not your place ku kaneta na rito ra xikwembu loko xikwembu xi ku yobo a ri perfect noah a ri perfect david a ri perfect who are you to argue that ku na van'wana a ringeta ku argue mi ku hala ka ti-interview a ku na munhu wa perfect nga kona munhu wa perfect ni heta ni va u tivi bibele xele munhu wa vanhu swi na vusiwana u tsutsumela ku pfula nomu ka sweswi swi nga swi tiveki hlaya bibele xikwembu xi ri noah a ri perfect se u hla ku xikwembu xa hemba la bibeleni xa hemba wena u na xitandati xa wena n'wini xa ku munhu a nga perfect xikwembu lexi nga endla munhu xi ri perfect wo ri munhu hi mhaka ya ku wena u hluleka ku oswibyele bya wena i hleketa ku ni vanhu hinkwavo va hluleka va le ku osweteleni phela ku na munhu wa ku mi kuma ku hlula hi ku hleketa ku hinkwerhu ya oswi ma twa ku a nge tshembi munhu a ni oswi mina loko no ha teka nsati va ku hayi wewe hlupha hi ku wa ha ri ntsongo mi nge heti hambi ko va 3 years mi ta tshikana a wa ha ri mfana ntirhweni mi tirha kun'wana bank va ku wa ha ri mfana wo va excited hi ku wa ha ri ntsongo ni ku mahemba va Sathana sweswi ni vulavula ku na 17 years na nsati yevulwa a ni zangi ni ya n'wi cinca ni ya kuma un'wanyana nsati na ye a nga ni tshikangi ni vana va koho kwala ka marriage wo 15 years luna 15 years wa ku ya tolweni na un'wana hambi na 10 years ka ku tshama na yena ma swi vona va koho vana lava a ni swi tshama ni ya va ku ni fambile ni ya kun'wanyana ni ya onha kun'wanyana va ku va hlangane n'wana n'wana plus a ni ngati ya mina matimba ngopfu vana va mi va fana na ni hambi mhana ko va wa ku basa njhani a tshukile ro swi ma swi huma swi ni timile swi vuyela kwale ka muxwana se loko a no va ni phazame kun'wanyana a swi ta hatla swi vonaka va ta ku hi hlangane xin'wana xa ku fana na wena hi loko va hlangana hambi vo hlangana hi vanhwanyana va ri weha to kun'wana mani hambi va hlangana va mfana vo vula kun'wana mani hlangana munhu u ri meme n'wana wa n'wehe wa swi tiva u ri ni fana na wena se ma swi vona ku loko no ringeta ku yiva hambi no a ni ya yiva na valungu hala xi to huma xi ri xa ntima xi nge humi xi ri mukhalati i ngati ya ko yi na matimba ma swi vona mos se 17 years se loko ni heta ni vulavula ene no decide emihleketweni ya mehe khale ni nga swi teka nsati ni ku mistake yeleyo ya ku ni ta huma ni ya endla swin'wana swa ku ma ha ri handle a ni nge endli no tibyela a ni tibyelanga namuntlha ku va coincidence ku va decision no decide khale ka khaleni na ha ri mfana lontsongo ni ku hayi loko ni teka nsati ni ta tiyisela ka yi hambanisiwa hi rifu ni la ku va example ya vukreste ko ni vona u tela gurupu ya vanhu va ku va zolana va teka va divorce va cincaza ku pfuwa vavasati va divorce loko vanhu se va hundle ka ma 50 years ni le ka ma 60 years vanhu va ha divorce ni hetela ni nombora ni ku ha swi khatale ku ri mfana kumbe mukhalabyi va divorce hinkwavo swa swifana tshama nkarhi vanhu va divorcana every time ni ku va tshama nkarhi va poyela xikwembu tshama nkarhi va divorce teka divorce ma vana i kuma ku ri na vana leyi ni tingana ti n'wi endli nchumu
kuma ri na vana na vavasati vanharhu swa poyila fange hi vulavula ntiyiso n'we mahari ku majaha va brother Nicholas ni swi tiva va famba u tata mavana tiko leri hinkwaro a hi ku va n'wanuna sweswo i ku hanya ku fana na demoni because i xanisa mbewu ya wena n'wini vana lava va hlayisa njhani u kuma munhu wa kona i futhi xisuwana a nga na nchumu mari na mavana a tlhela ti ti-proud mari vana lava va hlayisa hi sasa nsati loyi a hlupheka na vanhu vavasati va hlupheka swinene hi mhaka vavanuna van'wana hambi i nsele hambi vudimoni bya njhani a ni swi twisisi mi kuma munhu a ri jaha famba karhi a practice vana va vanhu no munhu ve jaha ni kula ni twa consult ni famba ni endla mahasahasa laha misaveni a ni lo ti byela ku na ku hanya vutomi bya kahle ni la ku tsakisa xikwembu ene ni vona ku ri swoxa ni endlangi ti-mistake a ni endlangi mara mbilu ya mehe yi lava perfection ni lava perfect loko munhu o ti byela ku ni la ku ta va perfect mahlweni ka u ta va perfect ene a ni ri mi kopela mehe loko ma kopela mi secha mi ta fika mi kuma kun'wana ni endle ti-mistake mi kona u endle mistake mi hela matimba a hi swona kopela ni hosi yesu a hi swona yesu mi nge kumi mistake ka profile ya yena me kaya me profile mi ta fika mi kuma nga ku na swikalatoni kun'wana nga ku basa u endle something ti-mistake ku kona ni nga endla mara agenda ya mehe i ku ni fanekele ni hlayisa nawu wa xikwembu perfectly hi ku hetiseka that's why ni vana va me va swi tiva se a ni nge bambatele vunghuza bya vanhu ni ku ni chava ku khunguvanyisa vanhu na laha nga le ku yingiselani kokwana vana va famba tata endhawu leyi hinkwayo a hi swona xikwembu xi nga swi designisa hi swona ku fanele hanyisa hi swona u famba u hangalasa vana xisa wansati i n'wi siya na n'wana xisa wun'wana u n'wi siya na n'wana swin'wana swi tswaletele mavana swa ha na 14-15 years mi languta na age difference ya kona swi vona ku ri ye ku na disaster ndhawu leyi khale a sungule ku oswa munhu loyi mi languta id ya n'wana mi vona lava swa fange va ri va makwavo mara ku ngo ku i vava na n'wana mani na n'wana ku na n'wana nga tshama ni n'wi holovela siku rin'wanyana ni ku vona already kokwana u ringana na mina ni ku kume n'wana wa na malembe mangani ene u hundzukile a ringeta ku ti-proud a ku phela mene wa khale a n'wana wa mehe se na malembe mangani a vula malembe man'wana ku malembe ya wena hi laha n'wana hi laha se wa ha ri n'wana u kume n'wana because a wu ri n'wana wa Sathana u tirhela Sathana u moxe mbewu ya wena nga pfuki na siku na rin'we ti-proud hi swo sweleswo ku hi ta ku khoma hi tiva maths kota ku hlayelela swilo swi ta ka njhani u ri n'wana wa malembe lawa u ri na malembe lawa a wu endla yini ka age leyi ku vana va ku ringana wa va ri busy va ri xikolweni va ri ka grade 8 grade 9 wa u ri busy wu endla swilo swa vanhu lavakulu yo Sathana ni ku hundzuka susa diavolo swi landzeni ka wena that's why misava yi ri na corruption it's because swilo leswi hinkwaswo swi suka swi endlekaka sweswo manyala lawa nga le ku endlekeni la misaveni ya bambateriwa ni hi vafundhisi ntirho wa mfundhisi a ni ku dyondzisa vanhu nawu wa xikwembu a swa munhu u fanele a ti hlayisa loko a ri muntshwa ti hlayisa u fambe u endletela mavana lawa u nga wa forum ya le bekarini wa ti hlayisa teka nsati kumbe u tekiwa a swa loko za u teka kumbe ku tekiwa i tshamiseka kwalana ka ha humiku za u fa a swa hambi wa teke noyi kumbe tekiwe hi noyi tshamiseka laha noyini yoloyo xikwembu xi ta ku protect a swa a swona ku hlula yoyo mi kuma dyini na n'wana dyini ku hlula loko ma hi nga swi tivi sweswo leswi ku ri n'wana wa mufundhisi a le Sathana a tirhisaka swona me loko endla tani hayi u huma xitense nga ri kahle tshama ni munhu wo ka a nga khongeli xikwembu xa mina kusuhi na mina ena ni jika ni tlhela ni cinca meya mi evhangeli a yi olovi hayi wa swi tivi nyikiwa wo ni nga ha ri na ma 9 years nga nkateko wa swi tivi loko va a nge lavi xikwembu xa mina a ni na ku bela hi moya
kambe alolo khongela xikwembu khongela luwa kuna siku leri nga decide ni ku xikwembu la ku fana na Nuhu xikwembu xi ku hayi we aim ku fana na mina phela xikwembu xi va mfana na xo a mi swi ku hambi hosi Yesu Kreste loko a chumayela a nga te hetisekani mi fana na mina u te hetisekani hi ku tatana u hetisekile ma swi tiva sweswo hi fanekele hi landzelela mani hosi Yesu a hi swona hi ku ya swi tiva ku Yesu i vito ra tatana ene i vito ra n'wana ene i vito ra moya a hi swona so ya swa ku hi ku Yesu hi ya vula tatana hi ku Yesu hi ya vula n'wana hi ku Yesu hi ya vula moya loko kwetsini mara loko munhu emihleketeni ya yehe a nga ti byeli ku lava ku hetiseka a ti byela ku a ku na munhu wa ku hetiseka emisaveni a ti xisa me ni ta ku byela meke me ni ta ku byela ku me ni mbhoni ya ku hanya vukreste a ni hundzuka mutolweni me a ni swi fanitana leswi fambaka swi jikajika swi profeta emavuno la mathendeni la ni hundzuke khale vakreste va dloka maburuku ya ti-10 up vazalwana mi n'wi vona muzalwana a boheni a dlokeni xinorobanchi ka ha dlokiwa swinorobanchi dyambu ri hisa kereke ta akiwa hi mapulani khale ka ha ri tithambarini tikerekeni khale khale ka ri khongela xikwembu ku nga za ku va ni tifoni foni a nga ri kona me loko ni hundzuka cellphone a nga ri kona ku ni foni leya ya ku leya ku endla xitiwa ya le ndlwini ka ha ri ni ti-telegram ni ti-postcard ka ha ri na radio Xitsonga hayi munghana lonene se hi mehe lona a yimile mo famba mi ya lani mi huma ku jwana fika mi va vutisa mi n'wi tiva njhani loyi mi vula vito ra me mi ku Richard mixona i mani ku jwana hinkwavo fika musa swidakwa futhi nga vutisi va ku nghena kereke va hundzuke tolo vunyingi bya vona lava ni nga a ni ri na voho laha va ri vantshwa va weteterile mi kuma a teke 5 wa vavasati seketele 5 wa vavasati swikhalabyirile ni ngo fika mi mana mi ta ku ni xifantana mi ta ku hayi loyi nkulu ka wena loyi nkulu va tikoma va ri kulu ka me hinkwavo va na tingati ta ku tala laha ndle ka miri wa vona ni swidzidziharisi ni swilo swi va swi nwaku ni swi va swi dlaha hi talaka hinkwaswo va hlakarile vunyingi bya vona se loko mo fika mi yima na hi mi ta ku loyi malume loyi ntukulu me mi ta ku ntukulu wa kona ni xikandza xa mehe a xi fani ni malembe ya mina phela mana xikandza xa xikalabyana me no tshama ni ri mfana ni jaha na nsati wa me loko mo vona malembe ni ta ku xinhontana lexi ni swifantana swa vulavurisa ku ha swi hlangani na yena a ku he wena mhana we a wu swi tivi na a ku awemba he wena mhana we vona xinhontana xinhontana loko xinhontana yi na 30 years yi na 27 years wo vona ku ri xinhontana loko ti hlayisa na image ya wena i tshama ri mfana kumbe tshama ri nhwanyana loko ti hlayisela xikwembu bara no ta ti proud ya xilo xa la misaveni a no ta ti proud ya ku saseka ka mina ka la misaveni hi ku swa fana ku saseka ka me mahlweni ka xikwembu a ku saseka mahlweni ka xikwembu a ku na munhu loyi a nga ta ku hi u sasekile hi mhaka ku dyoho byi nga hi bihisa se loyi a nga saseka i Yesu a nga fika nghena ni sasekisa hi swona se ni sasekile eka Jesu ejesweni a hi swona se mi nga ti proud hi ku saseka ka n'wana ma ni sasekile swinene mi nga ti proud na siku na rin'we ene van'wana va vona mi bihile mi swi tiva sweswo na me ni nga ti vona ni sasekile mara van'wana va vona va bihile misaveni mara me ni twa ku ni sasekile no ni languta xivoko xi ku hayi sasekile mixana mara van'wana va languta va vona babuni straight mara mi swi tiva ku ri na xikwembu xi languta babuni xi vona yi sasekile loko xi yi design tani ya xi trakiselo ni languta babuni xi languta xi vona yi saseke xi ku ni endli babuni ya mehe se n'we mi vona yi bihile swona se swi tani maswo se varhandziwa va xikwembu ku na agenda ya Sathana so ku na tidyondzo ta madimoni leti nga kona misaveni mi ti tiva loko mo ka mi nga ti tivi hi mhaka ku mi rhandza ngopfu kereke kumbe mi rhandza ngopfu vafundhisi kumbe mi rhandza ngopfu vanhu kumbe vazalwana mi ta lahleka mi ta lova hi swa n'wina ntirho wa mehe ku mi nyika message ntsena swa ku mi endla yini hi wo i disini ya n'wina hi disini ya mina wa ni twa karhi wa ni twa nkateko i disini ya n'wina swa ku mi endla yini hi n'wina mi nga decide ku ma amukela kumbe mi nga amukeli na
mi ta ya mahlweni karhi mi xisana ni vahembi lava nga tata misava va nga le kerekeni va yima ku tipulpitini va a ku na munhu wa perfect i tiva ku ri ye wa oswa i tekela vanhu vavasati hala tlhelo wa chuma yena mi tla ku loko a no oswa ni ta swi kota ku chumela leswi ni chumela a nga ni nga ti hlayisangi ni fana na vo va lava ku famba karhi va thova mindyangu ya vanhu va tivita vafundhisi va pastor swibajabajani swa swivulana a dlokeni swiburuku leswi va ri tiyini ti-skin jean ti-slim fit swa va dlokile kusuka hala xisutini xi humelela hala ndzhaku hala xisuti hinkwako languta ku manyekile ku vonaka swirho swa miri wa yena karhi a yimele mahlweni karhi a chumela hi xilungwini xa yena loko a no hanya vutomi bya ku a famba a ya teka vavasati kumbe vanhwanyana a va onhetetela ni vuloyi byebye leyi va fambaka va byi kokakoka kwala tindumbeni ta ti-illuminati eKempton Park le Bryanston ni kwalomu va fambaka va khendla ko ku va kota ku celela tinhloko ta tinguluve tipulpitini loko no endla swo vhele ma ta chuma ya ku vangela street a ni ta va ni ka agenda ya mali ku na munghana un'wana wa me wa mulungu munhu kulukumbanyana kambe a endla business swin'we nkarhi wa ku hundza a nga za a kambe a ku a hi pfule kereke endla mali ya mali mi antshembi swa xikwembu xi kona i ferifu ra ku vava swinene ngopfu and nga munhu un'wana nga tshama vulavula swa maharihari wa endlelelo kambe swi ve tani ni ku ri tani ni twa ni nga tshembi ni hlamala ni miyela ni ku u koho munhu wa ku fikelela hi mihleketo ya vubihi ni ku ya a nga na ripfalo swin'wana ni fonela a ku se ni divorce nsati eyilo liya leyikulu a tshamaka ya timiliyoni le eRosberg va a nga ha ri kona ku ni tshama kun'wana hala ka ku chipanyana se ni tshama kun'wana tifileteni hei se na stragila va ni cinceni mbilu hambi ntiyiso a nge va n'wi cheli mbilu ya minkarhi a ku va ni cinceni mbilu ya mesa ya ha ri rhangi hexi ni huma xibedhlele wi hexi hayi se va ni hlongola na ha ri nga ku tshama me ni ngo ku arranjela kun'wana maxakeni ya mehe ya tshama ku hala Soweto mulungu va nga na pride ya ku a nge tshami Soweto vanhu va ntima ni ku ni nga kumela room ya kahle ya tshama kona ni n'wi negotiate ni ku swilo za swi va right hayi second cancer a no lava ku pfuniwa hi ya rent ntsena leswi ni nga ta endla swona ta teka movha wa mehe ni haka caravana ni famba karhi ni campa ni vito ni xivongo xa yi camp se ni ta famba karhi ni campa and then ni ta vona ku ti endla ka karhi ni tshamela ni famba ni va homeless na ku swi nga swi endleka sweswo 2015 hi loko ni kuma khona 2015 kumbe 2014 kumbe 15 ni kuma kholo ya ku va ri u hi siyile munghana wa wena ni kumaka va sesi wa yena Steven Camp u hi siyile fambile maswona se mbilu ya mehe yi hleketa marito lawa ku huma video leswi a swi vulavula loko vutomi bya ha tshamisekile swa ha famba kahle a ri injiniyara leyi ya kahle swinene ya dyondzekile a ri rita kahle ni mali yi ri koho mi swi vona loko mi nghena mutini wa yena ku ri ya ximbindimindi xa yindlo i multimillionaire loko a vulava marito walawa ni twa ku vava mara ni na loyi aka xikwembu a xi kona se ma mitswa ni n'wi rhandza swilo hinkwaswo ni swi vona ku ri u endla kahle mali ko va kokwalaho ka ku i ri xikwembu a xi kona ni swi vona swa ku vulavula hi mbilu hinkwayo u ri kereke yi na mali swa hi ndakela se me ni ku futhi we leswi u nga mulungu loko ya ka vanhu va ntima ku va va xisa vanhu va ntima va rhandza mulungu i fika va ta hatla va tsutsumela ene n'wimalungu a mi swi tivi vanhu va ntima va mi rhandza loko ku va va mba tende ta ku ma yi tele va lava kereke ya mulungu va lava ya munhu wa ntima se ene valungu va ku tala a va swi tivi ni tshame ni famba na un'wana wa mulungu kun'wanyani ni ku na sungula ebusiness rin'wana ra khampani ni ku ni famba nawe vulungu lebyiya ni kombisa mali ene a nga tivi nchumu hi business a no tirha na ye kun'wanyani ni ku a mehe ni fana na wena ni na vutivi bya swilo leswi ku fana na ni na swi tiva mari wena u lava ku fika ni ku veka laha we va ta ku respecta ku tlula mehe vulungu hi famba hi buka timithini hotela va ta vanhu vantima va ku va tala laha ni nga za ni heta ku presenta ni 30 minutes yi nga si hela minkarhi ya ko a nga za ku va ni swa ti-smartphone vo teka laptop va nga ti khomala va transfera timali hi internet banking nkarhi wolowo ni vona ti-SMS le ka swifoni leswi ni vona ti-SMS timali
mali ti 20,000 20,000 a mali ya ku tala njhani vo transfer va ku ku ya na Jason Barnard loyi munghana wa mehe loyi na yehe ta va tirha lana va ku hayi loyi loko za a nghenisa ni mulungu hayi swi ri swi straight i nghenisa ni mulungu swi straight hayi nghena mali ene ni tiva ku ri tata hi movha wa xibebula vhili siku ra ku a ta hi movha n'wana wa ku bihisa swin'wana swa mihlolo wa yena ni kwate ngopfu se a hi leta mithini ni ku hanga ni teka se ni ku ye u endle xihoxo lexikulu Jason u te hi movha lowa ku biha ngopfu va ta ku mulungu wa xisiwana mesi mali a ni ku tata hi movha lowa wa xibebula vhili a ku mani nga swi hleketanga se ni ku hi to famba hi ya pakela kule na hi nga ta va hi komiti va nga voni movha lowa wa ku biha ta ni koyini a hi fambe hi ya pakela le kule le va nga voni movha wa ku biha va nga ta ku mulungu wa xisiwana va ta ku mulungu wa xisiwana no na ku thumba la Vanderbonk se a hleka nyana mara hetela swi vona ku ri ni vulavula ntiyiso and then hi ya mahlweni swilo swa swi kota ku tirha loko se manje swi karhi swi tirha swi ya mahlweni mani no n'wi byela ku ri wona heleketa kunene wa na ntirho na wu swi tivi sweswi loko se swi fambile ni ta va tlhela n'wi humesa mara a nga ri na problem a ni vanhu va languta ngona phela xikini xa munhu CV swi tani mi nga zi mi xisiwa hi munhu loko u ka u nghena ku ri mulungu yimeke kahle u hlambi u base kahle ntirho wu kuma xikini hambi u nghena femeni ya munhu wa ntima va ku a ku thoriwi u fika ku wa mo nyika ya ku va ku tlilina ntirho u ta mi thola munhu wa ntima mara tana ri munhu wa ntima u ta ku a wu kona ntirho a wu kona loko te mulungu wa ku ya mani loko mulungu a kombela xitarateni etirobotweni va hata ku n'wi nyika mali va n'wi byela swona a mi swi tivi munhu wa ntima va twa vusiwana byi n'wi fanela wa ntima va twa va fana na byona ntima lowa yena faneriwa hi vusiwana a nga twi nchumu ya a nga twi nchumu vusiwana lebyi wa ntima ni se unfortunately leswi nga xiswona nqondo ta vanhu ti tirha hi ndlela yin'wana ya ku hambuka swinene ngopfu maswa se leswi nga ta mi byela swo va makwerhu i ku ku na deception ku na vukanganyisi byikulukumba bya ku vanhu a va swi lavi ku va perfect mahlweni ka xikwembu va vula ni hi milomu ya vona va ku va nge endli loko Yesu a ku be perfect va ku a ku na munhu wa perfect loko xikwembu xi ku Yobo a ri perfect va ku a ku na munhu wa perfect mani va ko ma vona sweswi ka nkarhi wo loyi hanyaka wo va ko a ni ri meni perfect i xikwembu xi nga ta vula swo sweleswo mani twa varhandziwa va xikwembu ni ri meni ni fostela ku ni va perfect and ni dyondzisa munhu ku a ve perfect mani me ni ri vana ni perfect ni nge pfuki ni vule ka n'wina ku mi nga vi perfect ni ku a ku na munhu wa ku va perfect no vana ni perfect xikwembu xi mi lava mi ri perfect na mi xi ni lava ni ri perfect loko mo pfuka mi vona ni nga ri perfect mi nga kopeli vudyoho bya me ni ku ma ndzi ku dyoheni a ni ri na dyoha a ni ri na oso a ni oxi a ni yiva a ni khamba a ni loyi a ni noyi me swakwama a tshika ku yiva a tshika vuloyi a tshika mavunwa a tshika ku na swidyoho leswi swi nga ti-basics swi nga easy ku va munhu a kota ku swi vona ma swi vona musi vukhamba vugevenga vuloyi mavunwa rihlebo rizondo jealous vudakwa swi easy ku va munhu a swi vona swi tshika sweleswo se loko munhu a vona ku u busy hi vudyoho u le ku onheteleni u le ku khurukeni ka vanhu timali a ku a ku na munhu wa perfect hi mhaka ya ku loyi loko a ri ka khona wa endla wa ona roba vanhu timali ku na n'wana a nga tshama ni roba mali siku rin'wanyana hi ku endla business hi robeteriwile timali se manje loko a heta ku ni roba mali a baleka a tsutsumana hetela ni n'wi kuma hi loko a ka me a ku me phela loko ni ri ka khona u nge ni train loko no za ni va ka khona ya swin'wana u nge ni train hi loko a famba a apply tendera yi kuma va ri ya bribe and ni n'wi pfune ku yi apply wa va la bribe loko a fanga u nga ni byela u ta bribe xikhwama xa wena swa ti bribe a ni ngheneleli ta ku hayi ni ku loko vo lava ku ni huma ni nga huma ku na problem ni nga huma a ku ni ku hawu a ti endlela ri-one ku hi mehe ni nga endla swilo leswi a endletela swilo leswi a swi ri a ri-one munhu luya tendera tideletiya ta mfumo ni ku hayi xi lunghile so hi swin'wana swa swilo leswi endlaku loko ri n'wana wa xikwembu fake u endla yini u hlupheka hi swona hikuva u lo ta ti-involva ka swilo swa ku huma ndleleni
swa tika because loko u nghena hala va lava bribe hala loko u lava yinini bribe hambi u lava ku teka driver's license bribe swin'wana ti-bribe hala na se hanya byini vutomi va rhandziwa va Xikwembu tanihileswi nga vana va Xikwembu hi hanya byini vutomi leswi va hi hluphekisa va Sathana la misaveni ma swi vona i va lava Xikwembu va endla ku ri vutomi bya n'wana wa Xikwembu byi va difficult swinene ni ntirho ma-bribe kuma ku ri khale karhi u fukuza i lava ntirho se u karhele wa ha khomeni hi mavabyi hi mhaka ku a wu dihisi hi ku hlupheka ngopfu ma swi vona musi u hetela u fika un'wana va ku ntirho wu kumile loko wa ha ku sayina maphephe va ku humesa bribe kuma karhi va forile karhi ku huma timali ene u kuma ku ri bribe na yo nga yi afford ene ntirho lowu mali yo nga ta yi kuma a hi nchumu ebribe leyi u ta kuma timali ta ku tala ngopfu mavoko swa tika u tshika u nga bribe se swi endla ku vanhu va ku tala hetela ku so you choose between life and death mose ma vona mhaka ku hundzuka is life and death se lavaya va ku a ku na munhu wa perfect i mhaka ku va endla yini loko xiyimo xi tikile va xi tshiketanyana Xikwembu va endla swa ka Sathana and va tshama karhi vito ra vona ri nga endlini ri nga vonaki bukwini ya vutomi ni buku ri vonakile bukwini ya vutomi until mi va perfect loko mi nga tshembi ku leswi mi swi chumelaka swo i ntiyiso mi ta tisola mi ri tiheleni mi ta swi tiva ku va perfect la misaveni a swi ri easy and mi ta swi tiva ku ri a mi nyikiwile warning a mi nyikiwile chance ya ku mi va perfect mi loko mi nga swi lavi ma yi vona problem ya ko a mi nyikiwile chance ya ku va perfect mi loko mi nga swi lavi a hi swona se ni mi nyika chance sweswi ya ku mi va perfect be perfect for the Father in heaven is perfect men chumela gospel ya hosi Yesu wani fanele ncinca rito ra Xikwembu wani fanekele ncinca rito ra Xikwembu wani fanekele correcta hosi Yesu mi nga correcta Yesu n'we loko a dyondzisa vhangeli vana ni perfect hinkwaswo ni speech ni mambalelo ya n'wina ni mahanyelo ya n'wina ni le ka nuna wa n'wina ni le ka nsati wa n'wina vana ni perfect hinkwako vana mi nga hembani swivuniwa na swi hembile wa ntwa lulama ni swivunwa na swi hembiwa hamba ka fiwa vulavula ntiyiso wu fa kunene that's why lava ku mi nga chavi nchumu loko hi hlava ri mi nga chavi nchumu mi nga chavi munhu wala misaveni hamba u ya jele vulavula ntiyiso na tumbeti ntiyiso mi hemba mavunwa vulavula ntiyiso mi tiyela jele phela mi tshama ni ri prepared ku fa mi tshama ni ri prepared ku nghena jele jele u nghena hambi u nga na nandzu ene no nghena vhele a ni nge zi ni langutela ngopfu ni ta vuya loko ya va ni bakwa le va dlaya ni amukela hinkwaswo ni le ku amukeleni ni amukele khale ni file endzeni ka mina ni amukela phela va nga ku lumbeta u nga endla nchumu va ku nghenisa jele va ngo ni lumbeta ni ngo ngami namuntlha ni ngo nghena jele ni nga endlangi nchumu nkarhi wun'wana kumbexana ni endle swin'wana ni tshove milawu ya tiko ni nga yi tshova ni ri tani ni ri mufundhisi ma ni nga tshovangi wa Xikwembu ni tshove nawu wa tiko ma swi tiva sweswo a ni ku na milawu yin'wana ya tiko yi lwa ni milawu ya Xikwembu a hi swona ni nga yi tshova milawu yeliya loko ni tshove un'wana wa milawu yeliya ni nghena jele se ni tshama ni ri prepared ku ri ni ya jele and ni tshama ni ri prepared na swi tiva ku ri wa nghena u nga ha vuyi nkarhi wun'wana na prepared ku ri ni famba ni ya fela kwale it's fine as long as ni tiva ku ni endle ku rhandza ka Xikwembu as long as ni tiva ku ni endle yini ku rhandza ka Xikwembu ku na milawu ya Sathana leyi nga endliwa la misaveni kwala tikweni ra Afrika-Dzonga South Africa ni matiko hinkwayo misaveni milawu ya Sathana ya ku fostela munhu ku a nga hlayisi nawu wa Xikwembu yi tele ya ku hambanahambana yin'wana ya koho liya ya ku n'wana u nga n'wi bi a nga ku khomisa bibele yi ri yini yi loko u twa na n'wana nkhavi a wu n'wi rhandza a hi swona i Proverbs 13 a hi swona yi loko u twa na n'wana nkhavi a wu n'wi rhandza se loko u ba n'wana hi nkhavi xi hetela xi u ni bihile papa u ni bihile mama va ku va ta ku khoma mi fanele mi va prepared ku mi ya jele a ni n'wana mi fanele mi n'wi kurisa phela n'wana ya Xikwembu xi mi nyika authority ni matimba na obligation ya ku you must raise children hayi ku ya hi nawu wa South Africa loko nawu wa South Africa u lwa na bibele mi fanele mi n'wi raise ku ya hi bibele se loko mi n'wi raise ku ya hi bibele
mi endla kahle mara milawu yin'wana kwala bibeleni swi xikwembu xi mi byela ku mi swi endla ya oppoziwa hi milawu ya tiko loko milawu leyi endliwe hi vanhu va ku va nga pfumeli bibele ene va hloniphi xikwembu so yi blasphema bibele i milawu ya antichrist se mi ta chava ku xupula n'wana hi nkhavi mi ku hi mhaka ya ku ni chava nawu wa tiko se mi nga ha hlayisi nawu wa bibele bibele ni dyondzisa swa ku yini a na hosi yesu na kwala bibeleni va apostola loko karhi va dyondzisa va ri tani va ri mutswari u tshinya loyi a nga n'wana wa yena swona xikwembu xa hi tshina mi xa ni ba xikwembu nkhavi wa xikwembu wo vava ku tlula nkhavi wa ku khiwa laha xihlahleni mi ba munhu milengele swiyimo swa ku tika hi hlanganaka na swona swin'wana xikwembu xo hi xupula ku hi kota ku vuyela ndleleni hi va right hi kota ku va perfect mahlweni ka xikwembu ma hi vona varhandziwa va xikwembu se mi ri yini mi ta swi kota ku hetiseka phela swi lava hi hanya vutomi bya ku pretenda ku na vanhu van'wana mi ta kuma va ti londla va tikomba va lunghile mara loko hi hlanganile so hi ri vana va xikwembu loko a huma se wa cinca a mbariwa hi Sathana dimo lero fa ri lurha kwalaho mi ku haleluya tiveni na loko se hi hangalaka n'wana ya kaya u humesa ti-colors ta yeta vu-demonism bya yena u practice demonology i demonologist kula i ti-demonologist so loko a famba man'we i na mademoni ya serious mi ku mambale kahle mavoko mambale kahle va mhani hinkwavo la malo ti cinca ti ri ka ti ba hi xiketi xa mini xiketi mirhumbu hansi ti cleavage ya mara mi ku ri va mbale kahle holi na ku tinchumu a ti ye kaya mi ta ti vonisa nga ku mi ta ti vonisa nga ku n'wana wa ku tlanga netball mali xo xiketani xa netball lexiya va mbalaka xo ni va tlanga tennis ma xi vona lexiya vona wa xikomba nge endli leswiya se ma swi vona ku mi ta lahlekeriwa yini you lose your life because a hi nge mina gift ku tlanga tennis mi ta tlanga hi mihububu ya n'wina tirhoko karhi ti koka le hansi mi luza career mi faneke mi sacrifice swa ku tala vuton'wini loko mi lava ku ta va n'wana wa xikwembu mi nge dloki xiketi xa le henhla ka matlolo mi famba xikwembu xi nge amukeli mi tintsumi ta ti-cover a mi swi tivi ku ti-cherubims le mahlweni ka xikwembu ti-coverani milenge hi timpiku ta tona khavara hinkwako mi tshama mi vona tintsumi mi languta ti-vision ta vaprofeta mi languta ku mbariwa njhani tilweni tilweni a ku mbarisiwi swona leswiwona ku mbarisiwa kahle munhu a khavara kahle ku na ti-cleavage a ku na mindzumba ku khavara ka miri wa munhu hinkwawo ku fika laha mi tintsumi loko timbala mi languta ti-vision ta vaprofeta va karhi va describe tintsumi ku timbala njhani mi faneke mi kopela mambalele ya vana va xikwembu ya le tiveni va muslim va mbala kahle vo ka va nga ri va ka xikwembu va mbala kahle va kopela swilo leswiwa swa tintsumi vo endla ku va cinca ngopfu va endla swa vuninja se ku sala matihlo ntsena va tikisela vanhu loko xikwembu xi lo lava swo haka endla swona hawa leswi a swi necessary se mari Sathana xi meka xoko vanhu va nga swi koti ku mbala loko munhu mbarile yo khavara miri hinkwawo xi ku sulungile yo khavara miri hinkwawo mari expose shape a Sathana xa swa shape ya munhu yi tirha yini kwemba xi lavi humesa ti-shape loko hi mbala fanele hi mbala kahle mbala yo mihubuhubu leyi hi mba makhegula mi rhandza ku va vakhegula vanani vakhegula mi ba mihubuhubu shape ti tumbela va ri le tilweni leyi n'wana karhi a nyika mvoni va ri tilweni vavasati va ku tala va ngheni hi mhaka ku mbala ni ku rhandza swilo swa misava swa ku tikhavisa ni ti-makeup swilo swi nga kola misava va ri mhaka swesweleswo va khunguvanyisa xikwembu va ri hava ngheni vunyingi bya vavasati va ri va lulamile mi kuma ri na character kahle mara a hluleka tile va ri vavasati va rhandza ku expose shape kumbe expose flesh on the body character loko a mbala la expose shape hosi yeso va ri heyi a nga swi lavi swesweleswo se vana va tshembi ku ani va swikwini kwala swa ku nga expose shape swimbalo swa mbala swo khale la a ku nga ri na need ya ku chumeriwa hi swona a va mbala swimbalo leswi swa xikhale swa loko va acta tifilimi letiya ta va hosi yeso a ni ma swi va ku mbalo swa kona swo va nga vona dloka masaka
a swi expose shape ya munhu swi nga ri kona swilo swa maburuku wala ti-shape ni swiketso swilo swa ku humesa xisuti patata ti-cleavage ntirho wa ku va nga ti endla ta ku humesa xifuwa mi kuma hafu ya vele ri lengeleli hala hafu ya vele ri lengeleli ka dokweni ti-bra ti-fashion ta madimoni se loko munhu a tshama ri ka environment heli ya madimoni u za a twa swi amukeleka a twa swi ri right hi ku swi dyoha swa ha tikombi moya wa yena u za wu tolovela wu fa eka ku vona swilo leswi swi wrong se a vona swi ri right ma swi vona swi hundzuka hi culture ndhavuko wa vanhu se mani hambi a ri ka tv u humesa mavele ku leswa brush madokiwa mi vona ku hafu ya vele hala yo ene ya vonikela hala tlhelo swin'wana swa vonikela mo ri vona lengeleri hala ndzeni nga vona teka masandasi mambirhi ya ti-all star va nghenisa xifuveni va ya lengelerisa laha xifuveni xa yena mi languta mi karhi swi yo misava yi file a ka ha tshamisekangi la misaveni loko mi famba mi ya a hi attende ta graduation yin'wana graduate le eTUT Nhlamulo makwavo lawa loko hi ya le hi kuma ku ri ye tintombi tete ti nga graduate hinkwaswo swi graduate-aku leswi swi doke swiketana swa ku fika hi laha swiketaketana swa ku kometela hinkwaswo ni ku ye misava yi file ni swi vona ku nga ku loko wo va u ri ntombi u dloko xa ku hundzanyana tolo va ta ku hlamala ku yo u huma u ri kwini we purasi ra kona wo va munhu wa purasi rini kokwana va ri swa vakokwani se ritilo ra vakhegula ma swi vona se is a life leyi munhu a fanele a yi chuza ku no ta hanya vutomi bya njhani loko ni ku mi nga hembi mavunwa mi nga hembi ni xivun'wana xitsongo mi nga hembi ni a ku na mavunwa ya Abrahama i tidyondzo ta madimoni mi twa van'wana va ku ha ni hembi mavunwa lawa ya Abrahama lawaya a ku na mavunwa ya Abrahama mi nga fambi mi xisiwa hi vazalwana va mavunwa vo ka va nga ri vazalwana hi kunene a va tswariwangi hi moya wa xikwembu hi kunene a va chavi xidyoho loko mo nghena kereke hi kereke swa tika ku mi ta kuma example mi kuma munhu example leyi ni nga mi nyika yona ni nga ringetanyana na mi ku tiyisela 17 years ni ri na nsati yolo wa mina ni nga fambi ni ya onhetela since hi tekanile mi fika mi ku u koho munhu la a nge ye i na 17 years kumbe xana mi ku 10 15 years in marriage at least 10 15 years a wu tshama famba u ya dya swakudya swa le ka makhelwana un'wanyana enhoveni ngopfungopfu vavanuna ni vula mhaka ya leyi hi mhaka ku na van'wana va nga ni byela ku swi impossible ku karhi va ni kanela va ku va mfundhisi ene a va ngheni kele va ku u tlakura a wu tshama u famba u ya ona ni ku na siku na rini va ku mfundhisi wa ka hala ni tshama ku start 17 years u ri jaha so ra kahle so ni ku ene leswi ni nga sasekisa hi swona swi vonile ku mi sasekile ni nga swi tivi ni va voni ni swi nhantana swi tela mani swin'wana swi voni ku ni vava swo a ni na baby face ni voni swi fantaka ni ku lexin'wana hume lexi xin'wana siku rin'wana xi ni hlolerile ni khome hi tingana njhani nga ku ri ka ma past 6 dyambu ri pfumerile kwale swi ni xitarata ene vanhu va ni hlonipha le vanhu vona va ri mfundhisi mfundhisi na mina ni twa ku nandzikanyana ka ni hundza xo ni kuma nga xi twe byala xinhwantana xa ku ni xi vona lexi nga xi na 25 years lexi a ku xinhwantana kumbe ni 25 a xi na kumbe 23 xi ri loko xi ni vona ka ni hundza ka ni ganyula ni xi ni languta na le ku xi nyamanyana switsongo ra phumela dyambu xi ku hayi baby umuhle se ni nga hlamuli ku xa ni tolovela swin'wana xi dloke xiketana xi xa ku fika hi kona kumbe xi lo draa swin'wana kumbe xi dakwe swin'wana ni famba tingana ni langutani ku a ku na vanhu va swi twaka va ta ni hleko ni hatla ni ku ni famba hi xihatla ni nyamalala ni twa ku ni ngo ti celela laha hansi ni nyamalala ni ku tiko ri file ni ku tiko ri file va gangisa masiku lawa vasati va masiku lawa va gangisa a va tlangi ni mhani n'wana wa mulungeni na huwa ni hundza swinene hi malembe ya ku hlaya swinene a ni rilela mixwana vavanuna vavanuna va vahlayisi hawu mhani loyi hi hlangane hi ta vulavula mina maxangu ya ko hi hlangane kwinikwini ni nga hayi
jikajika ni ngani wo yini mani loyi ni n'wi vona ku ri hayi komixi ku he nga thineli fambela ku komixi ni phephisi a ni zonda a ni blokisa xiswesweleswo a hi lo hlangana ka swin'wana swa mabhizinisi loko va languta sport a ku ri loyi nga va ni kume customer ma yi vo se swa endleka la misaveni va vulavurisa masiku lawa kasi valungu va ri va rhandza va ku ntima ngopfu fana va va ku tshukanyana va ri hava lavuli ku ri va la elwa ntima wa gorila loko ntimi xigorila va lava hi va ku ntima swinene va ri frustrated va hleketa ku ri vo suka hala va kuma nuna wa ku ntima ku fana na Nicholas na mina va ta kuma ku wisa ma yi vona se va rila hinkwako maxangu ya koho hinkwako vuton'wini a ku na munhu a nga riki na maxangu a ku na rixaka leri nga riki na maxangu hambi mulungu hambi mukulu hambi muindiya hinkwaswo ka swona ya koho maxangu ni swi tiva swosweleswo ku na maxangu hambi muarabu ku na maxangu ya ku hambi swin'wana yo ka hi nga swi voni varhandza va xikwembu so Sathana u le ku tirhiseni mihlupheko leyi mara ku tirhisa ngopfu mavunwa ya kereke tikereke ta mavunwa loko tikereke ti pfumelela vuoswi ni vumbhisi dyondzo ta ku hambuka va ka ku na munhu wa perfect ni tidyondzo letiya ta ku va ku a ku na tihele ku na tidyondzo leti ta ka Jehovah Witness va ku tihele letiya hayi bibele yi na mistake la egehena i ndhawu leyi va lahlela vanhu va ku fa koho Israyele ndhawu leyi a yi exista khale a va hleki loko munhu a fa etilweni mara hosi Yesu Kreste laha ma n'wi twa ku ri u ri xikwembu xi destroya moya wa munhu xi destroya miri wa munhu ni moya wa yena xi wu lahlela tihele naswona so va vulavula yini wa ku gehena va cinca va ku sirha u va a ri unconscious hosi Yesu Kreste u ta a hi byela hi mhaka ya divers loyi a ri kwini etiheleni a ri ku thweni hi swona hi nkarhi wa muxa hi swona Lazarus loyi na yena ku na va Lazarus vambirhi ka bibele ne va nga mi phazamisi ku na wa ka Old Testament wa ku faya paradise ku na lowa ku pfuxiwa laha sirheni a hi munhu wun'we ne ko ti fanela mavito Lazarus u fila ya paradise no hosi Yesu Kreste loko a ri laha xihambanweni laha i byele khamba leri a ri vambiwe laha ri ku hosi mutsundzuka a ku namuntlha hi ta va hi swin'we paradise fombile xi etilweni paradise yisa lexi xi lo hundzuka 1 minute xi ti fela laha xi ya paradise xi ve na nkateko wa kahle ma swi vona musi se hi lungisela ku ya tilweni varhandziwa va xikwembu a hi fi hi va unconscious hi nga ha twi nchumu masirheni mi nga fambi mi xiyisiwa hi munhu a swi kona sweswo leswaku munhu u va unconscious a nga vi unconscious loko munhu a fa loko a huma la ka lexi ku huma moya a mi swi tivi loko ri mi ri ku lorheni a mi conscious loko mi tlele mi va mi ri conscious la mi ri no a mi conscious i subconscious mind loko mi ri emilorhweni mara a milorhweni mi titwa mi ri conscious mi ri munhu haleni laha leswaku umoya wa n'we u nga le ku hanyeni laha mi swi tivi xikwembu xo mi demonstratela ku ri there is life after death mi fa every day mos mi pfuka the following day i ku fa hi ku etlela a mi swi tivi ku fa hi ku etlela rifu ku etlela munhu un'wana n'wana a nga fanga le masiku lo tlela a nga fangi moya loko va ku tlela va tla ku moya wa yena u le ku hanyeni on the other side dasa mbona humelerile la Samuel a ku disturbela ina ni tlele ku tlela yini so ku moya wa hanya la kun'wanyana miri wa n'we a wu le ku hanyeni loko mi tlele miri wa n'we a wu le ku hanya ku hanya system ntsena tingati leswi hinkwaswo swi nga kokwa ni byongo bya hanya ku mi tirha hi byo la ka miri la misaveni is a functionality ya n'we mara munhu va humele lexi ko functionality xi mbala ku xona wa huma jikajika mutwa moya wa n'we mi ku tivona ka ri jikajika la xitarateni mata ku moya n'we kota ku sensa munhu a ri ku feni hamba a ri kule na wena ku na swilo swa ku tala swi humelela ku loko vanhu lava nga close na n'we va fa mi swi tivi tisayini ta ku hambanahambana swi endla kanjhani why mi kota ku sensa swilo ene mi sensa ngopfu milorhweni i mhaka moya wa n'we u sensitive ku tlula loko mi ri swona swin'wana ma swi vona milorhweni ku ve swi ta endleka mundzuku mi swi tivisa ku yini ku ve swi endleka mundzuku i mhaka yini ku na vutomi hala ene ku na timetable ya rifu eximoyeni
mi kota ku yi vona loko mi tlela kumbe ka vision mi vona timetable ya swilo leswi nga ta endlaka mundzuku na mundwani because ku na tiplan ta Xikwembu ku na tiplan ta Sathana leti nga permitiwa ku na vanhu lava nga ta fa Xikwembu xi pfumerile ku ri Sathana fanga va teka hi nkarhi wo karhi that's why mi famba mi vona loko munhu a ri kusuhini ku fa days before mi famba mi vona mihlolo mi fa mi hloleriwa munhu a fa why hi mhaka ku na life outside death outside this body and ku na life after death so ku na tidyondzo ta ku hambuka leti va endlaku munhu a nga chavi a nga chuki loko o fa u ta tele vanhu va nga chavi ku ti dlaya ku ti sunga va ya tele loko mo ti dlaya mina nandzu va ku ti dlayela mahlweni ka Xikwembu mi ta tele mi nga ti dlaya hambi mi hlopheka njhani kumbe njhani mi nga ti sungi ene mi nga vileli hi munhu un'wanyana sungulani mi vilela hi vutomi bya n'wina vinyi ku Xikwembu xi mi ponisa mi helela ku mi ta hlula na hlulani overcome the challenges mi nga khati hi ku joyina kereke kumbe mi tsakisa hi tikereke loko mi nga swi lavi byi ka mara mi nga khati hi ku joyina tikereke maswa mi nga khati hi ku ni landzelela mi ku ya n'wi landzelela hundzukani mi helela mi to famba hi rapture to one ene mi nge ni voni ku fana na un'wana a nga temi tani koka hi mabaji loko ni famba hi rapture ku ta khoma ni nga pfuni haya na mi to nyamalala kunene ni ngo tlakuku hi slow motion ya ni vona u to vona maburuku ni tintangu swi wa kwala swi sala kwala ku ni te ni nga mbalanga misaveni mi ta famba ni nga mbalanga ni ta ambarisiwa empahla leyi ya mi ya basa se loko munhu a hlulekile ku nghena hala ka Xikwembu a nga mbali nguvu ya basa u famba a nga mbalanga then Sathana xi n'wi mbarisa nguvu ya ntima mi va careful loko mi lorha mi nga mbalanga mi lavalava ku va ku ri ni swidyoho something swi nga tshamisekangi vuton'wini bya n'wina nguvu ya Xikwembu yi va yi nga ri kona a nge mi tivutisa ku yini mi vona mi nga mbalanga laha kumbe mi nga mbalanga miri hinkwawo nkarhi wun'wana mi nga mbalanga kahle mi lorha mi nga mbalanga tintangu na swona mi swi tiva swi dangerous swi vula ku ri a mi na gospel ya kurhula loko mi lorha mi dloke mpahla mi nga dlokanga bandi laha mi swi tiva na swona ku swi vula yini a mi na ntiyiso munhu wa kala ntiyiso u kala bandi laha mi lorha loko mi lorha mi nga mbalanga laha loko mi lorha mi mbale nguvu ya ku basa i garment ya the righteousness of the saints mi swi tiva swesweleswo loko mo lorha mi ri nyimpini mi khome tlhari kumbe banga mi ri ku lweni mi nga ri na lexiya xa shield xa ku tisirhelela va ri yini hi Xisuthu i tab leswaku shield ne ki tab ka Sotho ya ka ri ki tab something lexa ku sirhelela maxivona lexiya xa xitlhangu maxivona mo lorha mi ri nyimpini mi nga na something like that then n'wina ma mi khome tlhari kumbe mi ri ku lweni roma mi nga na that protection kumbe mi lorha karhi mi copiwa hi miseve mi swi tiva ku ri faith ya n'wina yi low fake mi khongela mi fasta mi hlaya ni bibele mina ri pfumela kahle i va Efesa chapter 6 ne ya mi ya hlaya ama ya n'wana wa Xikwembu mi fanele mi tshama mi ri na ama mi va na ntiyiso gospel ya n'wina yi fanele yi va na peace yini gospel ya peace yi va na peace njhani what is peace mi nga vileli loko munhu a nga hundzuki a hi swona mi nga vileli mi nga fositeli munhu ku hundzuka loko munhu fika mi n'wi chumayela mi n'wi ka a nga hundzuki ku tshikeni hi ndlela leyi yaloyo bibele ri mi hlohlotela kambirhi a hi swona Titus chapter 3 verse 10 a hi swona yi ri munhu mi vulavula na mi n'wi encourage kambirhi loko a nga swi lavi n'wi tshikeni a famba wa mi fanele mi ti nyika grief a mi ti nyike grief we are not chasing numbers no we are chasing quality hi lava quality ya ku munhu a hundzuka ya tilweni ku na van'wana u nge va koti va tsandzwe na hosi Yesu mani uJudas u tsandzwe hosi Yesu a hi loyi Judas u hundzuke ku na van'wana mi nge n'wi hundzuki hambi o twa gospel ya ntiyiso njhani kumbe njhani se me leswi ni dyondzisaka swona i varhandziwa va Xikwembu hlayani bibele hinkwayo yi helela mi nga copacopi vhese yin'we leyi na leyi mi ta kanganyiseka